Malamın pırkarma, minan coşakanlarma. Ev zarokên he bi alîkarê dev û babên xwe li îstikên Beijing an ku kukleyan tomar dikin û li ser YouTubeê parve dikin. Babamda bir per, giya, kaş, ohir ya bazı her inan çetkin. Jiyar û arjîn heya nehe hej beşên cûr be cûr yên kukleyan kişandine û parve kirine. Şoma galat çand xwarin her roş yeke çekin, dua çekin, sevan çekin, bile emzat mandi bana. Jiyar û arjîn carnan jî di vîdyoyên xwe da behsê kesayetên navdar yên Kurdan dikin û wan didin nasîn. Me behsa Qacı Mehmed kir, behsa Leyla Zana kir. Leyla Zana em niha çekin ku em pêç bikevin û aqilê zarokê Kurda jî pêç bike. Ev malbata bi eslê xwe ji bajarê Urmiyeyê û di sala 2016 da ji Îranê koçî bajarê Wanê kirine. Bavê zaroka Sabir Abdulhîzad got ku dema zarokatiya wî da bernameyên bi vî rengî bi zimanê Farsî temaşe dikir û yên Kurdî hin jî pir kêm hene. Ew dibêje ku wan xwastiye bi vî şewazî xizmetê bo zarokên xwe û zarokên Kurdan bikin. وقتی که مروف لسر مجارین وحد سکنه مروف بید حسه که گلک تشت ود گرن زاروکاتیا مروف دم هم زاروک بین گلک برنامه این وحاب زمان فارسی هبون که بالا مد کشا مجه حست کر هر کو زاروک مزاروکت ما بخوام مزن ترد بون مگو ام چما یعنی به برنامه این مینا وان برنامه یان یک کو به فرمته هاتی نکشاندن زاروکن خوشی هینی زمان وان نکن مگلک لیکولین کر مخابن برنامه این بوی آوایی گلک کم بون لوراجی ما وکی مالبات بریار دا که ام بهوره برنامه که بوی آوایی چکین سناریو لیستیکان باو زاروکان لگور علاقه زاروکان و مجارن کو جه سوت ورگرن دنویسه. لیستیکا کلا بشه هفتان جی لسر ایشا دران زاروکان هاتی آماده کرن. اگر بجاران مروف جوان را ببیجه که خارنا شکری خرابه بلکه فام نکن لی دبشکی دا محاول دا که همان مجار ببه مجارات تکلیات نوبرا وان چند پرپتوکین وی بشه دا و بوی بشه ام بوی پیامه بدن از زاروکان که خارنا زده یا شکلمه یا شیرینیان دبه سدم خرابونا درانان و ایشا درانان دایکا جیار و آرژین نادیها سیتویت جی جلو برگن زاروکان و کوکلاین وان حاضر دکه. او دبیجه که پشت زاروکین وان دست به لیستیکا کوکلان کرن صبرا وان هات و هن زاروکین جیران وان جی هاتن دهن بشاندا رول هلدان. پشتی که ما لیست گله کسا خواست زاروکی اونجی بهتن دیگل جیار آرژی بلیزیتن گله که تلفن کرد گوتمش خوازین زاروکی مج بهت بجدار بیتن دو زاروک هاتن بجدار بین رونا و اسرین کیفا اونجی گله کات او هیوی دیکن که دعالی تکنیکی و هر آواییدا پیش بکوین و هم با زاروکین خواه و هم جی با زاروکین کردان کارک پروفسیونلی پیشکش بکن. عارف اصلان دنگ امریکا وان